Musida kazisha. Arabaza mama Queen ko amenye ubwenge akigendera. Guys, hello guys, it's Joshua TV Rwanda. Nkuko mubibona match y'Amavubi ni mukanya saa 12 kabisa. Ubu turi muri bisi, nabibabwiye nimugoroba mbabwira ko match ari ubuntu. Noneho umujyi wa Kigali hazengurutse bisi nyinshi ziri gutwara abantu ewana ku buntu bajya kwirebera match ku buntu. Ungu turi muri bisi Reva Inyamirambo yerekeza hehe? Yerekeza Iremera kabisa. Icyo ngusaba ni kimwe nuko akundi kora subscribe maze twigendere twirebere ya match kabisa imeze fresh kabisa.